Hey, beautiful people. Today's Thursday is usual. Eish, ngizamile kubuyisa nami lamalanga. Ngiyazama kubuyisa kurana this thing podcast. Hey, it's not so easy. I always say it's not so easy kuba hlale unema guest every time. But slowly but surely we going there. Nemfowethu namuhla la udumile lapha ku TikTok. Ashama word of the day. My brother, before you introduce yourself now, what's the word of the day for today? It's the word of the day. Word of the day, happy simple, because Yeah. a man who run beside the bus Yeah. gets too tired. Yeah. The one who run behind the bus Yeah. gets too exhausted. Yeah. Awusichazile kahle ngesintu ngoba ngathi uyichaza ngesingisi nasinika inkinga. Okay, lokugijima eceleni nebhasi usiyadzina. Yeah. Mara lokugijima emuva Yeah. udzinwa kakhulu. Ne. Yeah. Yamsiza. Buhlungu ukugijimisa empilweni. Kungcono uhambe eceleni nemuntu lana kumgijimisa. Ne. Yeah, ngoba uma uhamba eceleni nayo ukhethe ukuthi wendani uphila ngani understand than kumgijimisa. Yeah, lento ifana nto kusomichela. Yeah, yeah. Ngoba noma wasolo lamba kwakhe awukhoni understand awukhoni understand uhlele eceleni kwakhe uyakhona nje into ukuthi ibona nomuntu uyangifaka kumbe njani uyayibona ne injalo no shout out to the word of the day for today You know, may you please introduce yourself laba ngakwazi abanye bakwazi indlela ehlukile yabo I put me in nickname lamani okay okay jotse igama lami lidala kahle kahle Thabo Xolani Mashaba yeah then Mashaba yeah Mashaba Mashaba ngumashaya ayibona Mashaba mina abafana kubhema abafana kubhema hayi bancane nje lokho yeah mara tshwala bavana na akusibo bonke futhi nakhona akusinde amashaba ngoba hey mara la ya la hayi lapho kwevula oh no lapho icabasana lokufanele no okay ngumashaba yeah ngimashaba butama nami so ekudlaleni kwami ibhola it's like ngafika la ngiyakhela ngisilikazi ngokufika actually yeah fika kwami lalikazi ngafika ngadlala ibhola so majida lapha kumbe sikhathi ngabudlala la Jabu ne bezala Jabu sidlala la Ithanda Plus sidlala sonke yeah bekuyindinya mina awukene ke namakhokho la blind mamdinya njani yeah ngona vele kunjalo ngoba basidlala Jabu nickname emecala bangibitha Bhazuka because ngabe ngidlala ngiphatha amakhokho lapha le Bhazuka understand oh wasaba kuphela igama bathi ngimbhazuka leli gama lelo alikalast because la i3 angizange ngihlale kakhulu so kwami la i3 ngaya Sport 5 okay after Sport 5 ngathola Themba siwashona mara nomjini okay yeah beyasebenza ka Transnet Simbita nga coach Themba oh okay yeah ngingadlalela yena ngidlaleleni kwami Themba ngila kuvela khona leligama le nickname lengidume ngayo ngiyakhipha okay because ngafika ngathola amajida adlala ngafika ngabukela ngafisa ngidlala ibhola kanti vele eground nami bese ngathi thola ukuthi ngikuphi la ngikhona kudlala khona yeah so ngabona ngathi hayi kuvimba kulula kahle kahle athi ngiyovimba bathi ndoda ufuna kudlala ngathi yabathi udlala ngathi ngiyaki ngimgolkipa yeah so kwasuka lapho vele banginika lapha hayi ngaba nenhlanhla ngaperform egroundini evimbeni sengilanga into khona ngakhipha okay till today umuntu labaningi bangathi ngikhipa yeah so ngilomove forward ngiya kuphi etaxini nakho afika ngiyaligama la khona yeah kwathiwa ngimgigaba yeah Melusi inzawo man ngingaphansi kwavela enye imomishi kuthi kahle ngafika erenkini ngesikhathi sami lesigigaba and imomishi nami ngafika ngeyami imomishi lesimila ju leya so le dinto davele damesha ane uqala ukuyikhipha ngoba unamedela awuyathatha nje into Ayikhiphe, nje into adikhulumi yona kusasa mara dokuzwala msimele ngapha mhlambe yaseka hey gazi lami bona shout out man lo mntwana abantu wangisekela big time ne ngomomishi leyo ya ngomomishi leyo serious lo momishi leyo ngoba yeah beyifana nelekigaba vele yeah beyifana vele that's why into leyi-one vele wena leyaka kuyendekala now let's imagine if this thing was in your mouth in your mouth but vele ngiyo lesinto nale ngoba kusho bengise-TVET college ngifundisa lapho yayendeka lapho lemomishi yabona yeah mayendeka lapho sashuthana nje nalomunye esisi walapho besifundisa sonke benishayana yeah beshayana and then sendelelo kushuthelana sisendelana sishuthelana so one of those days nomnye mjida waboleka ifoni yami wafona bengina about 2 weeks ngifikile erenkini wathi mafona wacela lapho nalo kusesha ifoni wathola leya clip leyana wathi sendela WhatsApp wathi mathi sendela WhatsApp shothi beyidza yangakhona ukuloada mina ngathatha ifoni ngavala amadata then already wasecela ifoni phezulu ngimtshelile mjida mazuka lapho wabese wabuye ntshontsha konke la le foni sengilayo ngeyile wentshontshe yonke le foni thatha yonke le foni
Yeah, understand. Nowhere to be found. Until today angiyazi. Sengila. Yatrenda khona. Yatrenda And khona. wacabanga ukuthi nguye vele that guy mos. Awu vele wahle kwasho wathi ayifuni ngithethe nabuzi bani. But vele it was too late ngoba vele sekwendekile. So leli gama lafika njalo la No. Yeah. Okay, no nyabo. Take us back my brother uthi wena ukwakhulela la location ngicamka ku. Take us back. Okay, so mina kahle kahle i-origin yami ise-White River. Oh, okay. Yeah, mina badala bami actually ngihleli kakhulu e-White River. Okay. But ekuhlaleni kwami e-White River wabe sekushona make. Ekushoneni kwamake ngila sigcina ama-social worker a-take over. Okay. Sathathwa ama-social worker. Babe beka ku. Babe bekakhona but the fact ukuthi babe uyindoda and mina ngingasisi, understand? Yeah. Angeke umuntu lomduna ahlale nemuntu lomsikazi, Yeah, understand? yeah. So ngama-social worker step akhona Okay. basithatha. And this thing ama-social worker afuna siyikhulume nayo ngoba people bacabanga ukuthi social worker linehholo indzawo lengane ukuthi bokuhlalisa khona. Kuyabuya fana. Kuyabuya ne? Yeah. I know it's drafted down kahle. So, abantu abaningi khona understand because Yeah, ngoba ngekuva abantu lamgwaqeni uva umuntu acabanga nemdala ngathi mina ama-social worker ngomthatha. Ama-social worker afika refer to enye indzawo nje. Okay, ama-social worker bathi mabangithatha ngaba nenhlanhla bangithatha. Bona ngathi minyaka so. Lapho mabangithatha ama-social worker bangithatha ngathi because bangithatha ama-social worker ngihleli nebelungu for 3 years. Shothi I was doing grade 1. Awula ama-social worker ebelungu. No, ama-social worker nje like ma-government social services. Uma bakuthatha wena but kwento kazowenza ama-social worker ngeke ngive abantu bayikhuluma lento ngoba ngeke uzucamukile zonke abantu. Isole nona kazi lami ama-social worker mafika abona maybe or maybe makhelwane e-report because i-issue ama-social worker ngicamuka vaya bomakhelwane. Ya njengathi nje i-issue yethu yacamuka ngomakhelwane bayi-report ukuthi lana sesikwashona lo make le ndoda ihlala ikhulisa umntwana entombazane nemfana and kutoba likhunyana ngoba lo mntwana entombazane masacala iteji lita kutoba likhunyana senginga-stepa in khona ama-social worker basithatha na-twin basimikisa nto komabhunu namabhunu so sikhona twin? Yeah, ngil-twin. Oh, okay. Yeah. Then bangisatha na-twin sister ba basithatha basiniketa nomabhunu amabhunu nga-interested ekuhlaleni nebani nema-African bani abamnyama. Okay. Sahlala nalamabhunu, kuhlale nalamabhunu, we stayed there for 3 years, if I'm not mistaken. Okay. And then ngoba lalikazi ngafika lana ngifunza grade 4. Kusho from grade 1. Kuhlala nalamabhunu. Besihlala mawuphuma kancane e-White River uphuma ngathi uyi-Plastone. Okay. Yabe sihlala ngala. Sihlala kusho ukuthi leli bhunu, lamabhunu lendoda bekungu-George nomfati bekungu-Kate. Yeah, shout out to them. Yeah, shout out to them. Futhi nanyalo ngisabafuna nobody about them futhi. Bye. Futhi angake ngabathi kanjani but we'll get to them. Yeah. So makusuka lapho. Ushaya silimi ka-George msweni. Not George, actually Afrikaans. Nah. Yeah, Afrikaans. You're proud of it. Yeah, I can more Afrikaans. Yeah. No, okay. So after then, sathi masuka lapho sahlala ngapho after 3 years lamabhunu they wanted to relocate. Oh, okay. Futhi bantu babe bathathe bangathathi mina na-twin pair. Oh. Bekunemlungu umfana yeah. Ngisesinabude. Futhi ngirigesi na Chantel. Yeah. Sekuba ngimi na sister. Yeah. Isihlala nawo futhi si4 bantwana plus ne2 lebayi-adoptive zo sabafika sabayi4 lapha endlini. Oh, okay. Everyone nima futhi mina nalomjida mina na-rigesi bese nekamera lethu. Twin na Chantel bebane lekamera lapho. Yeah. Okay. So sahlala nabo then it was fun sesijwayele ngoba ngiloko. So fika kwami lalikazi nekala amabhunza relocate ngathi mangiwe ngoba besicoca nabo kakhulu. Futhi they wanted to relocate to Cape Town. Oh, okay. So unfortunately ma-social worker maba-consultants no ngeke bahambe nabo because bala eMpumalanga. If anything happens ma-relatives avela and-stuff yabona akufuneki bastruglishe kubathola. Ngila indlela yami idelikazi ingena khona. Elikazi ngifika ngifunza kuphi eBhleleka primary. So ufika kabani elikazi? Elikazi mangifikele la e3 kamtholakelele lamdluli. Okay. Oh nabo bakuthatha. Yeah, shothi nabo bangithatha ngale ndlela le lamabhunu ngithatha ngakho. Oh, okay. Yeah. Okay. And ngila bafike wakhuphukela khona kazi la. Hayi ngoba kuthi nginowapenda ngoba abantu abamnyama kumbizana ukuthi ngoba ngithathela abelungu. Asimo sami safika satshintsha kazi. Bathatha no-2 lapho. Yeah, bathatha izo-2. Shothi labelungu labanye Regis na Chantel bazange babe nenkinga nabo ukuthi nabo bo-George na Candy bahambe nabo. Yeah, bahamba la. Okay. Then wabe sekuba ngina-twin kanti basiletha la. Yeah, that is whereby impilo yami yafika yatshintsha kazi lami. La bakhuphukela kazi lami. What was happening? Ngilawa na kazi lami ngithi mina uva umuntu athi into yakumasocial worker ama-social worker ancedza ama-social worker akanankinga iphathayo bayidlala but after sebayidlalile inzima yabo ngilale real thing ngicala kukhikha khona engakhuphukela kazi lami
ngafika ngahlala la i-trainer lapha ufika uhlala khona la ubala khona nihlala nabani lapha ngisho besihlala namawatholakele lo Sibongo ngathi bambita lamdluli I don't know bekusibongo sakhe osasemshadweni of some sort but sahlala lapha so uyiwani kusho lapha bekunaye nemntwana wakhe ngitholakele nabatukulu bakhe nemtukulu wakhe loyi-1 senemntwana nombatana kuthiwa ngithandeka naye ngafana nathi yakusho ukuthi bantwana lapha lapho kade ukuthengisa siyi-3 yeah sahlala kazi lami hlaleni kwethu impilo abalukhulu for mina mina impilo abalukhulu for twin wami egrand kwakhe bengakhuphuki ngoba bekahleli nje umntwana asekhaya understand but for mina bekukhulu why wena for wena bekukhulu indamna namhla kazi lami yabona angathi usingathi what was happening bekonekala nje kusho ukuthi isimo for mina besingaserathi mina lapha bengi-aunt bengiligale bengi-aunt because kumele ngivume roughly 20 to 5 or 4 ngithanyele libala kumbule bra wami sometimes uyathanyela amacemba yawo emva kwakho abenesihlahla semangozo benesihlahla semangozo wathi khona betithuke nathi njengaletulu nalesikhulu fana kithi uthi uthanyelile laphana kuwemacembe emva kwakho aphume-ke sisitholakele afika athole ukuyile amacembe nokucalisa phasi laphana labantu abagibela ibhasi laba sebangijwayele usuyakushawuthela msho la kulabantu bengangishawutheli but ngale bengangisithethisa ngishawuthela then bese bangijwayele nje kunalo mnye babi bengozi baba Land Rover yabo kandlula lapha afika acoce nalo afika acoce nalo but mara ebusika sona ngayithi ikhathi kwendeka yabona there was a time nalo babe ngozi shout out to babe ngozi baba Land Rover abasibusisa babe loyana wafika wacoca nami mhlambe vele ngathi mfundisi nyana mfundisi kulama watchtower babe loyana nabona namhlanje ngiyafisa umvakashela ngihlala naye wafika wahlala nami wacoca nami athi mfethu angithanzi ukujaja but ngithanza ukunderstand cela ungunderstand isso sikungani kweleke so nyalo kusebusika nakumnyama and lelibala ulishanyela kuze kushaye bo 6-7 ukuthi kufuna kuze kukhanya ngithi mina unomzalo anginakathi hayi sometimes ngiyaphuma ngiwalke ngibuye lana soletha sometimes ngithi mangispanini ngibuye la soletha yile and mangithi ngiyabona khasta ukuthi ucala ebusuku kakhulu sengamchaza ngathi ngiyela kusekhaya la ngichamuka eva ama-social media and then sacoca ngimchazela wathi kimi cela ngayele isikole zami kubeketele ngoba vele I was in the age ngeke nesikole bekulikhulu kazi la ngahamba khona because lapha ngahamba ngizake ukuthi njani ngathambela uhlele isikhathi esingana before lapha ngihleli sokusela ngihleli 2 years lapha ngoba kusho ukuthi ngahlala ka grade 4-5 ngihleli 2 years lapha la kulomnyaka wesithuna abesekhuphukela kakhulu ngoba sesithulakala ngamuntu onathako abheka wabuya lenye langa ebusuku eshakolo sezangimzansi kazi lami ubethe mntwe sorry mangabe ukuthi njani yabona but this thing ngifuna ifike kuya khona ukuthi abone idamage lowayenza mistakes akusima mistake ma intentional kazi lami wangabuse lo sesiloyana ngokuthi wangivusa ngo3 ekseni angathi bebabuya konatha kazi lami wangivusa ngithuma isigarette kazi lami ngo3 ekseni angengikhohlwa so kufuna kuma nje isigarette angathi ukubuye emnanzini ufuna ukubuye naye angathi kazi lami ngaphuma khona bona ngale bathi ngisikole masamzana nanyelikhaya ngalapho ngathi banekuthengisa ngiyakhohlwa sengikhabo bani ngaya lapho ngathi ngakhokhota bathi yiyo nakusebusuku ujika amara vele 3 ekseni vele expecting engajika kazi lami ngathi mangijika ngathi ngibuyele endlini ngathi ngale ngathi bavali bathi bahambe wane garage la i-complex exact garage by that time engehle ngewane garage ngifike wane garage bathi abathengisa malusi bese bakufike wathi bathi abathengisa malusi inhloko yami ibanze kazi la sifuna intumbelo abesengeke indumba lapho futhi lapho indumba besengeke indumba yanyalo kazi la indumba besengeke ngabe ngikhona ngakacoza khona indumba yanyalo besengeke lapho but and bengathi bajayiva Queenette kusaseQueenette bebajayiva kwaQueenette so lapho sekuvaliwe so ufika ngivusa bengilala dining room mina bengilala dining room twin namantombazane banelikamera mina bengilala dining room benelikamera ngaphandle but bengilala namantombazane mina ngilala dining room vuka mina ecala kazi lami
ayingambe ngithi ngi1 bathi hayi babe lana singisabhokisa hayi lokho malusi ayingithi ngiyajeza kokota athi kwala umuntu bese ngithi ngiyabhetha athi awuhlala lapho uzubina ula ngaphandle ngahlala athi mangihleli ngahlala kwaze kwathi mabusa kwangikhanda ngokuzinza drop uthola athi mangibuya ukuthenga lelo drolo lelo amnikete kuzwa mabasashipile ama-services lapho ngoba nginiketa 7 rand ubuye nenqubo ngabuya nenqubo ngaqwasisana afika amniketa athi mangimlento ngikhomba msayela as usual bambe ngizayela lazi ngibaleka khona laphana kushuthi bangakhuzwa nge-rape ngilazi ngibaleka khona ngibalekile bathinjela abantwana kushuthi basemjinjela abantwana kushuthi kwento kasona gazi lami lapha kabutholakala bebanethi ihlobo lendasli la behlala khona Jabu okay bahlobene na Jabu luka Scotty ground lapho kushuthi besithi ngagoga ngathi ngagogo ngayiphi ngoba la ngafika kuswa ngagogo la ngafika so shuthi benginothi bangiphuma ePlebeta ngiyohlala lapha kulikhale la bangihleli lapha kulikhale lana letulu ngafika sometimes ufike mawufika letulu uthola abakhila kunamuntu yabona sehle siyohlala le ndase sibuya nzamba mabonke basebabuyile this other day besigijima ePlebeta senda lo gijima ama-athletics basiqeza gijima after school teacher lazulu sifuna ku eground idlala ibhola ngibuya ngitsinwe angikhambi ngathi hayi letulu angiyo ngoba ngithola kanamuntu angene la ndazi ngirelaxe ngetikhathi basengibumlile siyathola bangifika phela lapha ngene sinanye ikamera vele ikamera ivakashi ngifike lapho kwikamera konke ngathi cricket ngithola ku cricket vela busy ku cricket hlala naye ngitele ngathi hayi konke athi ngilala angikhombele ikamera mangifika lapha ngene kwikamera ngilale phansi angilala zimbidini manginemati ngilale tuke mati ngilamalanga amegcina iphela kweminyaka 12 December ekhambeni kwami lapho ngifika lapho ngilale ekulaleni kwami futhi ngalala Themba Msweni sahamba ngeventure lo mntwana lo bangangiuza ukuthi ngimjinjile ngiyamdropa Themba Msweni ngaphandle umntwana walapha ekhaya lapha ekhaya futhi umntwana walenye Roadman bathi ngibudvusi okay behlala ngala izomini mara ngathi yashona Roadman ngathi kahle because ngasuka kutsala wena futhi afika umntwana ngomdrop uyamncane umntwana nami ngimncane by the time ngisathi nje efike lale ngithi mangilele kusho afike tholakele ukusho umntwana ufika mina ngilela ngamboni ngena kwalo mntwana ukusukene kanjani angenelela empedini lo mntwana ufike wangena wakhumula bekamncane umntwana ufuza ku grade 2 namncane umntwana wena lapho ufunda grade bani mina lapho bese ngifunza grade grade 5 okay ngalale lo mntwana ekulaleni kwami lo mnyaka ugcina ngalale lo mntwana ngamboni yena ufika ngithola ngilele phansi wagibela empedini walala anonugcokile mina ngigcokile ugcoke full uniform ngibele empedini umntwana lale mina ngilele phansi ukuthi ngive sengishawa ngiva sekungena induku emhlana nguye ya ukhomlana umntwana umculo ya ukali umntwana hayi ugcokile ya lo mntwana umculo ungena njani you understand mina lo ngithathe ukuthi maybe vele ngale ndlela ngihlitha ngayo kodwa ngithathe light eish angibize lokho kamlamula athi hayi man lethi ngiyamkhohlwa gogo bami bita gogo bami amlamule gogo athi phela isiyo lento le lo muntu ufike ecala la wangena wala ena wena ufika ukuthi amntwana uthi kunomcebo mina nomcebo ngani wona ufika ngale ushala umntwana bani okay bamlamula alamleka athi macetha kulamleka lapho afune ihlobo tak yeah ibe ikhulu vele inzaba sengibona phela into seyikhulu eish ayingiphume ngisasethi ijumba tami isikhwama sami school bag sami isigace ngitela endlini mafika endlini afika ngitshele straight atsaba namhlanje ngokukhomba eish nakwenelele yini ya ngimthathe nje ngasemalangeni ukuthi awunokuthi asona ukukomba akubamba bami ngekimbamanyana sometimes akubambe ngolibhandinyana kuyeke manje sorry my brother ukukhaza makabhizi akulwisa so uphi makwakhe ukhona makwakhe kasho makwakhe phela ngeke ayingene ukhumbule kazi amasosha like amani ka umntwana uthide umntwana uthide abantwana there's a certain money ebakunika yona as an incentive you understand so lo make yena ubuke imali tubukele imali mnomzana mara nguye msibefuna amani makabukele imali nguye befuna uya protect phela bekumele ngabe nguye kumele protect because imali ngani uprotect le mali yeah but yena azanga kwende lo eish ngifika la itulu already ngifika itulu sebamfone lo mali vele lapha nje umthola ubovu naye awu but bekamnyama afana nami lo mali ngithola uthulile ubheke phansi beke phansi uthulile vela kashulo
mina sawubona makathula hayi ngena ngifike ngitshintshe bekusangena boJabaru lapho sacoka boJabaru yeah ngayi 2 piece yami eJabaru ngisaza apply shaya 2 piece yami leyo ngenze ngisaza amakhokho ngegroundini athi kimi usheshe ubuye usho le mali yeah usheshe ubuye ngizokuya ngimankingi sami sudlala eground ngiyadlala eground imcondo wamawuko umcondo wami ulile ukuthi siyokhala yabona because babithe ehlobo dangethi umuntu wabakhona ngijabu naye afike wathi ayikho lento wathambela Jabu namajabu angavuma ukukhuluma uthambela Jabu makathambela Jabu adlala egroundini sathi masicetha lapho Jabu waso egroundini wetanami because besikhotshwa ngona waso egroundini wetanami masuka lapho Jabu wathi ayikho lento le wathambela mina Jabu waphambana nalento yini wathi maphambana lento angekho uzithola ngene by the time yokublakela uye ukubudonsa bhuti muna nyesezi bekanginesa cishe kale kulaba romlanga lethu yeah futhi ku step before aphuma watshela lo nesi wathi hayi lona mhlanga kumendela story because mina indzaba sengithola ngalo nesi mina vele ngibuya ngala nayi madola makhe akangivumeli thola twini lapha uyatatela usivile story bafu kamba njani asayi right bafu kwendeka aze bafu bazongithethelana by the time because lami kuhlangana kuthola bengisengajuni ukuthi intombatana injani grade 5 minute ngathi bengathi leaks kuthi makunjalo athi twini lana kutokubuyela shayindu but gogo besosikhuluma naye gogo shoma kwathola besosikhuluma naye but indzaba yakho ngathi uyayichitha ayikho nakayibona le nayo but sisilomkhulu eyishofa because tholakele bhuti imntwana bhuti wakhe ulandela so shothi yena ufuna ukuthola ama-recommendations vele kubhuti wakhe vele ukuthi yabona vele vele amfonele lo Rutman athi lo Rutman angedi lo Rutman ayibona le nto ayikho lena angedi lo Rutman athi ma angedi abuye shothi ubuya lapho ubuya lapho vele kuma ke boDecember bona sasa isikhathi kuthi kushobele la uma past 7 uyabuya qhamuka ubambe lapho uthi black yaqhamusha kancane namathi ushaya hlala shaya impahla eyafika ngene athi mangena athi lo neskim baleka ngoba kuyasimbakala ufika wakasibingeleli wadlula yabona uhlena lo nesingaphandle uhlena nesi stupid uthi nesicashe lamarumlanga lethu ngihlela stupid zakunesi uyachamuka mafika uzidlula uyadlula nje amkhathini akakhulumi lutho yabona kanti kusho ukuthi before hamba ucocina lo nesi athi lo nesi kimi shendoda ngicela ubaleka base mina shabona amnandi ihlobo nginobaleka ngini yabona athi hamba manje ubuye kusasa ngiyoya ngoba nguye umuntu ngabe ukufakile ekamareni lakhe before azavele maye uzaba ucashile phela ngivalela sokubathi inkinga wayazi ayi athi lo nesi baleka mina ngathi for akakwenza kwindawo mara ngisho kulo nesikhuluma ngeTP ngizafo manje mangalo ukuthi njani akayendi into lendawo one time eish angibidele endlini ngizukuma sengiyabona ukuthi la luxury angingena endlini mara ngingena endlini ukuthi ngifuna kuba ngasemnyango angingena endlini angibambe ngale skip mama ngale skip ngifakete imama athi ukhipha libhande agcole enye ijini kwaye nje nje uyasaza ugcoka skate noma jini ukuthi athi ukhipha libhande lingaphumi because ukuthi ngiyekela khipha libhande athi bangiyekela angireverse hayi lokuthi angibaleki lethi ngiyareverse nginika distance ngiyoma emnyango la mnyango kunestina nje lesincane besimisa ngaso lo mnyango afike lo sisa sithathe lestina yena sisters yena thola ngisho ukuthi usonzela mnyango athi masonzela mnyango ngaphuma ngemanga phandle ngamqondo ukuthi into bona lo nesi ufuna ukuthi beka phansi ngeke afuna ukukhomba mhlawumbe abantu kanti uthi akayinkingi athi mawo lesiblack baba i-black but uyithatha i-5 kwabe ngichamuka ibambe so i-black seyithatha over ayi but athi mawo lesitini ngitshela ukuthi ngeke asiphose but asiphose la nje ngibona la nguyena screen asiphose lesitini sengishaya ngicollapse ngishaya ngacina futhi zangishaya mina ngitshela ukuthi ongisikile nayo asiyeke zangishaya lesitini ngacima lo nesi wangidonsa lo nesi ngoba ngavuka sengikukhonile lapha ngase sihlahleni soluyana yena soluyana akakuboni sokucimini mangivuka lapho wathi lo nesi hamba
Bangijamet so wathamba. Basebhushwe manje swati kwazi kumbaya ngiyamkhohlwa igama lakhe. Wathi kimhamba. Ayingabaleka. Futhi ngehlobo tabo lebithi ngala Sport 5 ngila ngifikela khona. Ihlobo tabo lapha kutholakele. Okay. Ya bathi ngilamkhajo. Ya bembathi ngoba bebane kuvakashelana kakhulu vele. Ya kuthi ngingakwanulo ngeSport 5. Okay. Baleka kwami la ngibaleka ngeSport 5. Uhamba njengoba unjalo kwagcina ngamabhuku skipper sitsabukile ngebrule short awuvuti ingane ngiyavuta futhi kanti ngafika igeza lapha kumbula kusagcwele imandi lapha eBridge phakathi complex yayina ngafika igeza lapha ngigeza lapha ingane ngiyigeza ngaphuma ePreparation ngaya lapha ngageza ngemandini ngabuya ngangena eBubushini ngayowelela ama-16 ngovelela eBP ngakhuphuka ngaSport 5 ngosikhatsini lapho ke zikuyala kuma-9 fike lapha ngibakokotela ebusuku bamangala and then wena engibatshele zonke izitori ayibadonsa ifoni bafonela bani bafonela makwatsho la angathi ukuthi bakhulume bathini sebazama ukungibhandabhandisha nani kani futhi yona bhudlendo uyisone labantu bahlomene ngokuthi nalo leSport 5 nayo busy ngokuthatha labantwana bema-social work basho bajwayelana nje okay mangifika lapha ngifika ngithola kunemntwana loyi-1 nakhona naye lophuma under ma-social work yinto abatana mfana okay okay ngihlale lapha kwikhaya baphila ngabo vele kusho ukuthi i-way of living kibo because every month bathola imali every month ima-incentives abawatholayo okay fike ngihlale laphana futhi ngahlala iviki ngangaya esikolweni ngila sekungena khona memthabethe la okay memthabethe uyangifuna ngifuza eklasini lakhe shuthi mangiphasa ngiphasa grade 6 ngeklasini lami memthabethe so uyangifuna memthabethe hayi umuntu so thabo next lo wakithi into batana solo attenda bambuda zangangani and vela bakwazi abangani hayi man gcine mina sengibuya ntsambama after 2 weeks la sengiphulaphulile la sengcono yabuya ntsambama ngithola lo wakithi uyadlala lapha ngaphandle ngithi cela ungincede impahla athi angeke ngikunike impahla athi impahla ngeke ngithathe asingene ukuthatha athi ngeke ngithathe ngoba namkhalela angathi uyasawuthi ngamkhalela kumbe yena ngoba yena vele beyasemabhukwini amahle competition athi impahla ngeke ngikunike leso ke ehlise ngivedela amabhuku ami azikude lokunika ngona ngeke ngithathe vele baze ngitsho zimakufuna ngithi next langa lakhona ngalala lapha khabo samukelo thwala ngiyambona samukelo sami uyathwala ngawasamukelo wangibita ngathi ndoda samukelo ungitshele isitori sakho wenika abe singamlanzisela wathi manje nyalo ngathi anya ngobe Sport 5 wathi ayilala lo wami ekuseni ngalala samukelo wanginika info kusamukelo uyakhula abe muthi yabona ne-inform lena ngasamnika wanginika info masebuhlebetha nematrix uthi nelembe sengine-inform ngesikele njalo anginamabhuku okay ngivele mangivela esikolweni angibide memthabethe endoda kwenikana memthabethe kangathi waqala ku-understanda lapho yonke into waqala kuyimamba lapho endoda kwenikana wena umtshele ibe lapha ku-6 ekhaya lapha sifika so athi eyi manje zabo ngasho ukuthi bengingacabanga ukuthi ngaze kufika agcina anginike amabhuku lanyuwane hambe nami sinavuma nginike amabhuku lanyuwane after school awathathe nahambe nawo ewakhava okay big out to Memthabethe shout out to her lo ulapha alishadayi ayilo makelo yana no athatha lamabhuku ambe wakhava enza kwakhava abe nawo ekuseni bekuyiperiod yakhe afika angafundisi angibide ahlale namphasi ethe lona ofika babanika uyasayina enyansi babebhizi angibide wahlala namphasi ngoba sihlezi wathi ndoda yini mina lengingakwentela yona so far athi mina angathi bathi yini engakwentela ngathi angathi ngathola kudla cabanga ngoba right wathi manje nyalo ngathi hayi ngisekuhlobeni intamo ngala Sport 5 wasikhona kunjani ngathi akungcono ngathi ngeke ngoba nami lapha ekhaya kugcwele but ngabe ngagcwala space besibonise kanjani ngithathi nangiyakwanya ngiseseright okay athi nomsebenzi ngakwentela mina mathende ukuthengela ibuphu nemshini umixeli ngathi angakubonga lo every bengathi nomsebenzi olandini semncane by the time futhi primary kusho ukuthi vele bayaqhamuka sometimes bayanginika imali banginika ngathi 400-500 khona lapho beyibhaya by the time ngathi kasabuma Samsung 250 yabo ma-Motorola ibhaya le mali afika nginike vele 2-3 maplastic bengithatha njengoba njalo imali vele banike ole ngizina
up until la social worker sasinonhlanhla nyalo ungimese ngodini. Okay. Shout out to Leslie Siluyana. Yeah. Leslie Siluyana wangilwela kakhulu Yeah, Siluyana yeah. empilweni. Yabona Leslie Siluyana abathi nama social worker by calling and profession. Yeah. Leslie Siluyana Bashubona kanjani? yeah, lethi ngoba nyalo washifta ukunesini yani. Oh, okay. Kanti Leslie Siluyana wayeyinza bayami Leslie. Walalikazi. Yeah, beka uhlale ngasuhlale eThekwani if I'm not mistaken. Okay, okay. Yeah, ngasuhlale eThekwani but yena vele basebenza nikazi. Oh, okay. Yeah, like clinic sesela itu clinic. Yeah. Yeah, wayeyinza bayami Leslie. Because lapha sesiwafika sekufuna ukuthi le mali engasaya lapha Ingasayi. le mali yeah. Free engasaya Divert yale. sekufuna divert Yeah. like shisuka khona Basi laba next. bathi laba ngala next umuntu asingamcosha kabuye umntwana vele uyaganga bese discipline yo yayibona usizathi ngeke uzamdiscipline umuntu abesoya Yeah. alo sesithi labo gogo bethu bagcina bangasavali Esa. because ngala Umthathela umuntu wakhe. yeah kwakuze ukuthi ngala na thina suku Ngale ku. ayingaleli kwathiwa ngithathela abantu abanye Yeah. le mali zena nje ziyadivert iyadini Bonke balini lapho if what? bekungibo labo 1.5 Loyiwane. Yeah. And those nyalo is more than that. ngicabanga nje more than that because mina ngathi bengafiki kimi Yeah, yeah. ngifike laba la and bangasitshela mina inzaba imali ngiyithola ngasesinodlandla kuphi le sport 5 Oh. because lo sokusukela ngoba Ubi bambitile laba se sport 5. abakambizi sinodlandla kusho ukuthi la Man. la amdluli Eh. memsabethe waye ku report Oh. memsabethe ku reporteni kwakhe beta laba ngangithuli Okay. bathi mafika laba ngangithuli lamdluli uyafika le nto ukuthi ish but uyale Esa. wathi makaya le bafika boncunzana bonke because mina ngathi mangifika bengilesigele solo ngifunze emhlabeni ngizambama ngaboma 2-3 ngangithatha amabhutsi ngeground Yeah. mangithi ngiyafika ngibathola bonke bahleli Yakha. yakaphikiswana ngento so Thola ngekho. akekho Nama kwa. unama vele mina laphana ngangayitholakela bengeke makwa ngifike lena bangibide bangihlalise phansi bathi ndoda kwenekani Yeah. benze mina 3 ngibili Magama lokho. yeah bagama langakhulu bathi mina 3 ngibili Yeah. yabona Yeah. samane kumbuka lokho gebusweni ngikhuluma ngala ngemjonje ngibukele social media emehlweni sisimhlanje awangilwela kakhulu sesibuya Shout out to her. hayi bona mfethu lethi ngoba vele ukuthi nanyala ngimathi usingamthola kanjani but hayi wayilo imbi yami sesibuya ayilo lo sesi sengila ivela khona inzaba imali ukuthi mawadoptha umntwana kuba nemali thithe loyithola sengilekani ngimbuta she was pregnant by that time ulwa lembi she's pregnant. Yeah. Okay, sengiyambuta ngiyamtika diphanyana ngitshela ndoda phela la labo makela ngabeni business we are aware of the business Yeah. but we are trying to fight that Yeah. but wena understand sama will fight till name Kahle kahle. ayishikube ngiloko kuliwe bagcina bayiwina la sport 5 Yeah. sesihlala kuphi sport 5 kubethwini ngilazi ngithola khona bahlata Yeah. hlala sport 5 kusavakashelwana Yeah. nenzaba yami Yeah. sport 5 nakhona kushuba Ho! but Again. shuba sport 5 Man before ucasiza ubi time. Just the time lami lisele way3 Alicheka leli lutho. the time Contact-ani. lazama kuchecka the time and malizama kuchecka baliblocker ngema court order Why? the time lami akafunza yabona so the time lami lokuthi ufuna uhambe emacourt uhambe emaphoyisa lekusebeni lona ngifuna abantu abayi Yeah. yabona so bazama ukublocker ngecourt file court Okay. yeah so ngilala step bakhona back lathola nakha lomnye umndeni ahlala Esa. Mara sapi. yeah khona Okay. after then Seyisuka lenye ngale ushuwishi. ngale ngasihlale shuthi esport 5 ngihleli ngathi ngihleli grade 7 grade 6 grade 7 le 2 years ngihleli esport 5 bashuba Ngala 2 years ngiyashuba. Ngale 2 years ngiyashuba Eh. shuthi abana bhuti abana umuntu kazilami umuntu una 2 ma picture Yeah. kunale picture le sibone ebantwini Signal. sinale muye yena hayi you understand That's why I try to keep iqiniso yeah umuntu una 2 ma picture Yeah. ngakubona esport 5 Yeah. noma ke besimata lungile kudlula mawatholakele but after sengile ngabona nami ukuthi abona mawatholakele lungile kulalomali but lethi ngoba mawatholakele ngasenziwa umntwana wakhe umntwana wakhe ngitshela amendisi Because noma ke makathola ke ngambe ngayini lutho. beyange lutho she was very soft Yeah. but lethi ngoba thine mina at that time I felt as if uthumela lo mntwana wakhe No, kusanye kanext lethi ngoba vele umntwana wakhe naye bekamhlula Aish, yeah. yeah Seyisuka seyikwendeka la nje. le sport 5 mfana kithi kushube yena sihlale kuhlaleni kwethu
lena ayisasingami sengathwini Ngwena susale wishiwishi. ngwena sosalo ngishiwe ukuthi lesibantu bathi masihleli according to yena lo wangitshela kona Twin. yeah twin ngoba mina le into bengingadiboni you understand ngihlala ngihleli nabo malambe nabo banibani sihlasihlekela kulo but yena lo wangitshela kona ewashifta le wanginika le into tse wangitshela kusho wathi bafo isila nginkinga la leta ngathi usikhulumeni but ngicela ngangibangile ukukhuluma Yeah. ngathi kanjani manje wathi lana bangisethaphelele umnyiwa lo hamba ngegolf ngoba ngifuna bhadala imali angithathe magama lapho makuthiwa Uyithatha njani? Uyithola kuphi lenza? usho ukuthi ubitiwe Bakhuluma naye. bamtshela bathi la ngesikhathi lesoko khona umuntu ofika Yeah. yahamba naye lo muntu ubhadala imali wena nyalogeza ube right ubithini ukuthola ugezi sengila angibita khona ngitshela seshe indoda la kunenkinga Yo. la kunenkinga la bathi naniwa bendoda so okay by that time because lami bengena grade 8 esentry Yeah. ngide la powers ekulwa You you understand but ngithi njalo ibani ngitsana manje angibite bonke bomzi wakhe bobibibi bomalambe soqwala lapha sibasenilo la ngaphandle Yeah. Ebusuku. Shoot lento bayitlela Kalele. yeah lento bayile ukuthi yena ngabo 8 mina ngibatshela bomalambe ukuthi kwendeka Yeah. angibatsheli bomzaba Awona nihlalele nje kahle. bobibibi bonke yonke le gang bomzaba ngibatshela lutho bojuma ngibatshela next ngiveka ngathi manje hayi man umlilo besilazi ubasa ngomalambe Itwin lapho lifunza gribani lona. between lapho lifunza grade 8 nale khalphani Oh. mina ngikuphikisa central Okay. shoot lapho ngilikani umalamba ngibatshela ukuthi kwendekani mina iplan yami ukuthi ngodistructure yonke lento lena ukuthi angeke phela lo baba afika mthathe ngeke beluna efuna uvikele isithuli sakhe that's why afuna ukuthi ebusuku Yeah. hayi malambe athi malamba hayi madoda suke ground ngathi hayi madoda manokeza misihlaleni sishayine umlilo sihlala sihleka umalamba ngithi mina malamba hayi nami sizoshaya yini athi malambe ha njani mama malambe ngiyahlala thatha ngasaphila mama malambe by that time yeah ahlala thatha yini bakusini mina kulala ahlala thatha vele bangamsindo sanabo siyabonga kabu malambe before ashona awuzambe bavume vele majita sami cala kwahosi sami sesihlala lapha la ngasigidini shine umlilo Yeah. ayifika igolf fika igolf aqala wakuthola sigcile lapha na sekunabude lento kwena. ya kunabo Musa Mdluli kunabo bobongane Mdluli abangane stock nabo Thembeli sibaningi lapha hey ifike igolf mayifika igolf hey izakhayithi bola khethe sigcile kakhulu abela shaya imlilo siyacoca kumnanzi siyahlekelela mina ngikalile mara ukuthi majita kwenikala ngabatshe abantu ay fail plan day 1 ay bangibidi yani bangamsendo bana bakoni la makalani bathatha ay sengiyabona ukuthi le nto ngathi serious Serious, yeah. okay kusasa masiphuma athi yona indoda senanjani mina baba indoda okuncedisa yona ukuthi wena ufuna uyileke la social media uyireport le Yeah. because mina angeke ngikhona ukuthi angathi ngivimba isikhathi singakanani yeah and le plan yami siyabonga 17 kusasa sizozibaza amlilo bathi singabazi angathi uwenekani kuconze lapha kula social media bathi nodladla kasekho sekunabani sekuna Anita Okay. kanye sisi ugcina 17 eThekwani South Okay. yeah she was a very good social worker nayo Yeah. sis Anita Shout out Mrs. Anita. yeah Anita Yeah, kodwa sibonga Anita sakhe Baker. kodwa sibonga sakhe Yeah. asifika lapha nasihlale nasisani okay aye lapha unfortunately usemafika wamtshela sisani Anita response same time That's a sambe nyana. wangindle ukuthi ufuna ulandzele ama procedure yeah. ama process la ngekho wasuma same time wa response same time Yeah. afika swansi wathi Anita kusho sis Anita kuyo yonke lento le bayabhizi benda i-research bafuna lo munye manje uhlala nathi lo ungahlobani nama watholakele Oh, vele bekusane process. bekube process ukufuna banikwe sesilo. lapha kusho sis Anita uhenda utake over from sis Nhlahla Nje ukuthi banikwe sesinohlanhla le. yeah kuthi lapha labantu ababathi ihlobo understand Yeah. cala even social abanye abantu abangahlala nabantwana basuke lapha kodwa sesinhlanhla bekabona lo social worker bakhe Yeah. ya ubeyiphiwe le bangalandzeli ama procedure lenza ukuthi ufuna ulandzele paperwork order bengakwethu sesibevela sokuma sentana after then kuthi kusenjalo Bayindlini. bayindlini fika endlini afika ichaza ethi yakhala ngala nekhala ichaza Phambi kwale social worker. phambi kwale social worker Na olate nanga. hey ulena iphike lo mntwana wakhe usema makeva lenzaba lo wathi ngisesinu ya ngoba boyithula bomake banye abantwana labafana Okay. ya nona tholakala ngabafana Okay. ya
athi ukuthi why Konke ingcondo. yonke nokunatsa konke Yeah, yonke into ndaba betfana Mm. kusuke lapho ayingenele umntwana. athi aphuma hamba Mm. mina waphuma hamba Mm. wakhuluma sezanitha wathi ngiyabuya lethi uyatovimba lesento sale golf Yeah. mara yena ukuprocess ukuthi vele siyahamba Yeah. afike laphana Anishiye ni. asishiye Phela sekutense phela. Nisaba nokudla, nisaba nokwentana. yabona Mm. lapha nokwashuba ngutshela ukuthi ivaseline yalibral canza ngibona lapha That day. yeah washuba kazi lapha ngayakhaba umalami uthatha amaqanda wanginika 3 maqanzi That day. that day mntazana siphakele bakahamba sesanithi bathathe fish oil but fish oil yohlala idining room nanye likhabethe idining room ikhiyelwa khona amacanza nala lekusicala imbuku kuphela amabhodi ekitchen ebathe ngishaqi ibalo kuhlangana thina ngala isibafunga nami ngala ngaplana ngisibambe Uyafunza. ayi kusuka lapho ngishayele malamba iflate aphendule ngishayele malamba khona iflate esicommunicate ngayina malamba shayele iflate malamba aphendule ngeke ngenze izimpiwe kanye bekade vele isimo sami bekusena athi hayi ndoda mina ngakweneleyo angene endlini athi ulini ngibhayisisa lona leya ulini ngoba simo ekhaya ngathi uyabona kade mari plan into yena angene endlini abhayisisa malamba abhayisisa fake 3 macansi sikhwameni aphume nawo athi hayi ndoda hayi papa njengoba likhona hamba uplanise ngithi ngicela amafutha wathi next futha adura hayi babenza ukwapha uvaseline vaseline plus Ezakhala guys. ngiyakuwe mfana kithi ngithi ukwapha uvaseline kupa yalibhoda ngifakile liyashisa ibhoda ukwapha uvaseline ngeke hayi but ngibona vaseline ukuthi unika ichance vaseline ngubona ukuthi maqanza hayi ivutho liqanza ivutho liqanza balikhipha but maliphole lencuma athi mathumbe ngoku lencuma engibide twins fake sawo isena ukuthi Asidlelela phakathi ebani. asidlelela switch stove sizizi kancane ukuthi singancumi sidle la kuphela sidle kanti sidla zona zidla kokugcina Lani. yeah masiphuma sikayele following day sithola amasosha kasimele sesianitha abamba ngalenye nama MP200 Yeah. angiyadi yabani afika sibhaka impahla tenu sihamba siya kamfayini singalo nyimake nayo udila ngani ngale namasosha ngoko leya lona Gogo. leya Okay. lapho ke ngahlala iminyaka ngahamba Inzoba manje. ngakuhamba mina Oh, washiya twin. yeah futhi 3 simo besishubele bani mina Yeah. twin ahleli kamnanzi Yeah. esport five washubela twin mina ngihleli kamnanzi masifika le washubela mina twin uhleli kahle Wathi the fork now. la ngithi mina Shada. yalo angisayikhali umuntu sengidimela So when grade now. grade 8 bengiphasela grade 9 Yeah. yeah so grade 8 phasela grade 9 ngamfayini Mm. mase kumele ngiya grade 9 ngikhanse ngahamba masifika lena sihlale kube mnanzi lokho kube ngana inkinga nje sihlale kahle kube mnanzi inkinga nje benakho koleya beyi1 ma financial problems Nithi ngiyani manje. yabe nitinkinga imali angathi ukoleta kubani njani beyana inkinga noma Angry ngesikhathi nesinimo njani. yamona njalo uangry but yena unalo uthando lebantwana yena kusithatha kwakhe but uyasithatha ngihlito nemhlobo Yeah. yangihleli lokho koloyana angasangalala ngendlala Yeah. yeah lethi wabe seliphusa liba khona igcineni because the more and more kunebantu babitana umalume naye labaye bambolekisa imali ebantwini bathi bagubha imali kaphasi kutobuya imali ngamunye bantu kulala etinsabeni understand yeah bathi bagubha imali uphelwa ensabeni understand baboleka imali ebantwini bathumela uzaboleka imali yaphuma nyaro bantu ba-rich aboleka imali okoko agcine angcule equality sengila i-frustration yalokho iqala khona batense kushuthi baqala lapho kubite mabitelo ehlobo lakhe afike ehlobo lakhe khona nomjida wasematetewani uliphoyisa lo mjida bathi ngibongani ya wakametha bamtshela ukuthi mina ngiyahluphe wafika futhi ekade ongilayetsha ngetimbanga athi Isena why so akasanifuni endlini. yakusho angathi gogo leyo wamtshela kuthini Gametha. but Gametha mafika kimi ngoba nyalo sike sahlangana nyalo sengasidla khona yawuhle grand siyaxoxa nengana nankingi into wangitshela ukuthi shendoda ngendlela bangitshela ngakhona nawo kungoba ungahluthu understand so inzaba isuka sona ekusukeni kwami le unemntwana waseswa gogo leya bathi ngithobile siyavana manje besilwa ngoba sibantwana back then yasho ukuthi ithobile usuke epinara kayi utangala ufika ngala le room ekulala mina sekufuna ngingene
ngilasicala khona khofana ngina sicala siya akafuni ukulala nathwini nakulayita so yajola phela and Thobile mafika besivana mfana ngithi Thobile afika nemntwana nomntumela ethi ushonile shana ayish wababhlungu ukhuliswa ngimi ngeNtumela phela phana Thobile sihlale kube mnanzi umuntu naye Thobile wena maphutha akutholele Thobile umzala kuwe Thobile umzala umzala ngathi 2 years so yeah akutholele Thobile maye Thobile ujwayele kakusi neroom nalapha vele bamlanze uthini wabuya uneroom akasirong Thobile chama vele wathi uneroom lakhe mina ngatshelwa lutho okay sekhishwa wena yeah mina ngatshelwa lutho Thobile mafika lapha ufike walala usebafika Thobile gogo leyo aphuma ekamereni waya edining room so mina ngilala ekamereni Xolile na Thobile balala kuphi ekamereni nagogo leyo labantwana abancane balala nagogo leyo edining room mina ngekamera akhamba ngathi nyangadingaphi yasu wasithumela next ngeke gogo leyo la edining room kamera ninganze ekhaya uzikamera nini gogo leyo wena buye ekamereni wena edining room ngathi mina next angiyini lo ngacala khona kusho ngathi mina next angiyini ayile kamba bintu abongane fika bongane hayi bongana ngimsolo yangathi lutho naye ufika uactor kula cheze bona understand fika lapha kusho ukuthi kokuqala ufika ngikuthi akasimuntu ukhuluma kakhulu lo quiet umthinta nje lo quiet kusho ukuthi kokuqala ufika ngikhuthi wathi angahluphi anti umbita ngathi ya ungahluphi anti yabona ngihamba ngibone ukuthi seshi la ngizame la edining room yakhawa ngitshele twini dami yahamba athina ndoda maye uhamba ya ngenze indoda hayi sengumntwana emfana nobo wasikolo ngeke manje lapho ngifunza Central na bro akashaya ubekuseni and bro uchamba lapha yeah bro ngifunza Central bro mina wangilanze ePlay yedwa ufika nginika lifumu yeah akumbula kusana pro Central School of Excellence besidlala ibhola isonke sports be-excellent be-grand Romane le Rotman be-rank kakhulu ya le Rotman bekuzima kudlala ama-primary beyiya kula ma-primary mawadlala iyo scout ama-player abantu abathalente iwathathe njalo yabo mina pro ngelifomu sase-Ehlebiyela abuyeni ne-talent kuma-athletics ngiyadlala ibhola kufuna ngodlala ibhola e-Central yeah makumbula kanje Central beyiperforma kuma-athletic masoka kuzana mo Triple C Central Clashes wathi kudlala stadium nakumboni yeah ay pro nganze Ehlebiyela fona pana mina ngagreat nansi ngiyeke nganyamala 2 weeks akufuna sakuthola badlala bona badlala esitindile badliwa ngila bro asuka khona angifuna angithola ukuthola kuphi lapho shothi kamba kwami lapha ngase mangihamba lapha kamba kwami lapha ngihambi ngoba ngisanza shothi lapha angathi ngobani ihlobo takho leyo ngathi ngibe isikole ngathola impahla namaphuzu emgwaqeni la ngaphandle ngaphandle kwejaridi ngaphandle kwejaridi yo ngihamba nabantu ngihamba na Chopi na Cash ayishi bahlala mnathi igcile emgwaqo ayatopela bahlala shothi mina phela sengishofana na Chopi sibanga room ayibona bangeni wami na Chopi room angathi ukuthi ngibani wacabana iplan ukuthi badlala ngilanga phoma khona nomdlalo ugogo ukujosa le day ngibangazali bize ngomvusela naye noma ngidlala naye ngibona so usaphila uyaphila ayithi ngiyabuya gazi lami mthweni badlala amculo emgwaqo indoda phukisitiyo phela indoda ngaphuka moya indoda funa ngiyokula lapho bese ngidlala ibhola ngidlala nakhila la strain up eBhembeleni yafuna ngeground la ayithi emoya wami ugobe athi machini bajida athi kelfishe ndoda mina ekhaya asimbasira atyaphethe angekhona ukuthi ngwendile iplan atjobhayi mana sambe ekhaya Chopi bahlatama mangidobhela bahlatama hamba ekhaya ngoba benachuma refusback afika afake bahlatama sami sekhaya khabo Chopi ngifike ngilali 2 days abantu ishuwe nakhona akashuba ngathambela kazi nami sengizele ngidlala emakhaya bani yabona ngami emjida basengidumiso usebenza la egarage engine yeah kama lakhe ngiculani bekamngani wami kakhulu eCentral ayi 2 days uyaphela ngangibona isikele uyakwadla ngihlala khona ede maketa gogo lami tshela hayi bathi lapha khabo umcondisi ede indoda kwentekayo mtshetse indoda lana mina nesimo sengishubeka ngibekele sesisi athathe ukukhuluma nawo lithi ahambe afika kumina namakwakhe athi manje mzee akabuyi intwana bani akahlupheki udlala nangingani wakho akabuyi thatha nibahla ndawo ma 21
ngihlala eMatetwane. Okay, eMatetwane ulady manje umzazana ngicosha vele ehlala emakhaya abantu besengasakufuna yabona. Bese ngithatha decision ukuthi ayida ngeke nasikolo or uma ngajoin zalo yami ukuthi ngibuke mina isikolo ngishiya phansi. Hlala kaBondumiso ngithothi kaBondumiso ngihlala 6 months. La ngino 6 months is grand out yami. Grand lapha ekhaya kubona akhanki. Namakwana nyanga namawake zivana khona uma ngibona uyazi ukukhuluma ngini. Yeah. Hlila Qhubeka mara uyageleza futhi. Ngiyageleza la. Because manje umzathu ukuthi ohlala uzochitha isikole into besiyadibona. Yeah. Manje ngikaBondumiso ngigeleza kwami sengishana ne-out yami. Ndumiso. Ndumiso soyajola. Mina ngijola. Mina okay, ngajola ngayeke. Ekuyekeleni kwami ngijola ngeke ngizwayini. Noma bathi ngijola naye. Ngijumisa kuphi? Ngiyomjumisa kuphi? Ngoba ngalana ngicela emakhaya. Ayijumisa lokumshaya nje. Ngomvakashisa kuphi? Understand? Ngijola nobatani bathi ngisharon. Ngihlala eMatetwane. Yeah. Eish. Nobatani vele ngimcreate namasini ukuthi sokucala ukuthi naye na even inamba engisebenza namuhla ngathi ngala ngisharon simkade ngisebenzisa LC. Angikubangena lokho kuma night shift. Yeah. Wangichamukela nasimkade esikela. Nice sikubona. Yeah. So manje ngibuka ukuthi siyajola emntwana ubani Grand Chapel. Ish, sokucala ukuthi already athi manomatana light ekucala nathi ya. Eyizoba benza ukuthi kuvakasha. Ish, yeah manje that is cabanga ukuvakashela ini. Eyikhulu inhloko. Ngiyomisa umntwana bani. Lapha ekhaya abantu bangibhacizile nami sengicabanga ukuthi hayi angikhozele amasini wangimethele athi phume. Angimethele umntwana bani ngimethele bagcina safoko. Aduba ingishaye lento ukuthi umntwana bandake ndini. Mara lokuthi mina ngiyathi inkinga yami ukuthi ngiyomendana ngiyomisa ku. Yena nje vele ujula ngitsini ufuna kubana. Ngiyomisa ku. Angeke nami bangicelele khali bathi ngicabana ngicabana and noma ku street line hayi ngimethele nomatana ngimethele agcina ajona nomatana siyeke ngikutshona yasemprem siyeke nomatana kuyekene ngami nomatana sengishana ne-out yami yalo Ndumiso Inkosiswa yini Ndumiso uyajona jwale mentsheri waseThekwani sabantu basengibabala okay kaBondumiso makaNdumiso bengangayike uzona kusimntwana lawo nomntwana isiphila so kaBondumiso mangipheka mina ngiyaklina. Yeah, mina namhla ngapheka wena clean. Ngiyapheka ngibashaya indishi wena uyaclean. Kusasa mina ngiyaclean uyapheka wena ubashaya indishi. Idlala no-3. Si3. Awona umntwana wakho Ndumiso lomncane umfana ya. Kuthi la sisicala khishana khona Ndumiso. Ndumiso silem kakhulu eke kube ngisositshewa kaNdumiso. Ndumiso makuphuma abantwana esikoleni asebenza kwenye ekhaya ngiduzana nje so walking distance ngathi about 2 minutes walk. Njalo manje custom besikoleni ngabhaca. Wendana lapha ekhaya. Bengaclean Ndumiso ekhaya. Chuthi masiphuma esikoleni ngabhaca. Hayi manje amalanga ngetime manje already. Mangifika out time ngicela sanoti. Ngajola kasilami. Out time ngicela vele la ngihlala ngavuma yabona. Oh ifuna ukuthi anemuntu endlini. Yeah, ifuna ukuthi anemuntu. Ifuna kuya somewhere. Iwa business umuntu wayo. Mina mina ngizala ngikhamba makumele ibheke mina ngibeke lamabhodi into wathola singavuyi. Yabona. Okay, out time vele ngiphilele vele nami ngicela. Yeah, ngiyohlala. Ngihlala. Hayi ufike vele ngibeke lamabhodi lapha ngashaya amabhodi ngala ngabe umsayino ngaklina. Ngiyafreva kaBondumiso manje. Hayi nyalo bafaka amathayilisi. Freva la past upos mayate. Yeah. Alana freva. Mara o complain about abuse. Hayi angabuse. Ngicela i-out yami. Yeah. Shayele mshayela out yami mshayela. Makusuka lapho already afika ingenisi. Ndumiso ngibina uphuma nyalo manje amabhodi angeke kashe ngikhona ngikhazi. Mara ubone usilo umuntu akamboni. Ubone kusho ngisho ngichamuka. Uthulile lokho le. Ayafika Ndumiso mafika Ndumiso nikumele uyashaya skywalk. Asiphume skywalk still like 2 like 6 lapha eTubukhwini. Ngibekisa sendodana already ijapile. Zama ukulalisa kancane after ulalisile uthi usuyachubeka ngale. Noma after le weekly. Ndumiso okay. Hawe manje njita masemazambini. Aphinde kusasa. Ngimkhavarishele. Yeah, ngimkhavarishela ngakili. Hayi uleda jama. Mangifika ngetwane ethi mangingena already ubhacile ukaneni ba nina ngibona ngena uyabela abebusiness plan sakhe after 30 minutes uyakungicheck ngala ngiyafrave ngala ngiyaclean ngala ngishayibhoda Ndumiso ngathi nawo phuma njalo kanje azingimethamisekile mama wena ngimala noma plumini every day just been said it's been 2 weeks chama wedwa kwendekala ngasongitshela so ufuna ubhemisa phela wena ngathi mina Dobutaye because mina Ndumiso sigele besengisela ngani next abantu ngathi hayi kanti nami ngimphathise ama snacks ngathi ngicela ukuthi angathengela ama snacks mina ngokuya nowena konke ngayo
sengibheka ngani ama-snacks eyi oledi afike ndomzima afika ndombizo oledi ayijile ewu-street blind oledi bangifika athi oledi next nomsazutshele ubuya ngitshelile thaba eyi and mina phela ngeke ngithi oledi mangingakusikisekhaya ngangithole iduna mincumi athi ubuya and then akahambisana nestori osikhulumako ngale oledi and angamthiphi lutho mina ngibuthi hayi ngizaba ngilalisile iphelele ngeke ambuke eyi athi ubuya endomzale lo mntwana banomlanzelo uzobasicila umlanzelo umntwana mazelo ukasicila ufuna umakhelwane bathini and ukhuluma ivalo ufuna umakhelwane bathi mina ngilanzela umntwana mazinomyuzi ayi acolise ngemizwa athi angiyacolisa uleti nani nani athi angicela ulungise wena kwakho ayi awuthi yami naye ngiyisoli bese vele nawe ungathi nguthengisile ijike le awuthi futhi besesemncane ngalo kwathi usengamature sikagrade 9 by the time sesemncane ayi awuthi yami ayisangikhulumisi cabanga ngihlala lo-2 ngide ngayo ayisangikhulumisi already ayibona lena akakhona ukuyilungisa no wasibida sihlala phansi ngathi mina namankinga wathi nomsana namankinga but nasesigele besiphila soyithuna nani mara lo muntu esigele soshanga social distance yabona ukuthi asekuthenza inyanga kumele umtsawe ehlanye you understand ayisho ngibona ukuthi aya la ngaze ngicabane ne-out yami musinama snacks ngiyazama ukuphusha umuntu 300 ba ngiyahlanganisa angithole room ngila renta khona room ka-grade 9 ngirenta kuphi solo thuna ule ngishe ule ngamfayini ayi ngibuye mina into rental room la ngale kashoba akanti wasuke weyini wakamfayini sengilapha kashoba sengirental room ngila ngathi nyana ngisayikhaleba ngarenta esikele bese hayi bengakayekeli esikele ngila pro astepe khona ini angisatha pro kushuthi benginekusava after school ngisurvive emakhawashi nani nani yabona bangekho busy esikele pro angibona ngishayela enye imoto athatha iveni angithule ma-cold drinking ngithekele ma-cold drinking so lo zama lo ngisoze ngabe ngimsaba gcine ngimjwayele wanguthi nendoda ngwenekani ngimtshela ukuthi ayishe nestela ngibambe nzima so athi bayenzaba ungakhuluma ngisabe ngitshela ukuthi uTondlu pro angisathe sepinari plazini kunobe plazinyana nje ngilube ingoba afika lenye piece yenyama lengaka angingafridge mind you awumbhemisi uzangina fridge angimbhemisi uzangina fridge mina ngitshela usini udong nogaxa iteksi hayi kuleya nokhamba ngendlini kuwe siyendlini emarumini ngini nginelibhodo linye ngide stove yabona ititile ngizisele element stove ngitini ayipheka njalo tsantsana so simple so lapho tine ngubo leyiwani emini ngubo ngibhokotela ngakhona emini ngivala ngayo ifasitela ngikhethe ngizama mama ngifika ngicoce uzekhayibonayo mase ngilala ngilala la ngaphasi kwalifasitela wena mawufika uthi Joseph empty ngaphasi ngilele ayi bro sempro ngumjikajikisa phela kumshayashaya ukuthi angazi wabona lehlaza manje wathi hayi ngifuna ukuhlala khona angifike ngomba simi hayi bese ngiyabona ngihlala lapha le room lela athi hayi siya lapha ayi ihloki banze masifika ngithi hayi ngila athi ayivula baba athi hayi Mr. Hayi athi baba bevula emnyango ayivula emnyango ayibavula emnyango athi buza kunalutho la lenyama lengako yena njani ngathi angifake emandini yobona mina nyama ngifake emandini ayikho vele bengisafava njalo ngengoma lenguwe ngayithi uma ngifake emandini ivuka imnyama ayifaka lapha ayibuka bekuyingubo leya bengibangike iphongo baye nami bengitshela ukuthi amahamba noceleni ebantwini ngoba nami eseswa wasebhushu unginesila bathi ngithande khona la ehlala emarumini yabe sengibambisene nayo nasebhushini nawe bangikhonzile shothi ngikhuluma nama-sister beyangibeka friendship athi pro yes hayi manje kune-fridge la asijike mbiyelele sibile pinari pinari nanye ifridge ayisebenzi ngala isebenza kuthi ifreeze kuphela azano nayifridge doncane ngizangabo ngila sacala ngakhona nanyalo sina process close yafana sifika lapho angilayishe ifridge vele ideliver ngiyiplug idumba ibanza vele ngaze mshibo wami sekufaka la idumba vele nami senginefridge nyana sengabhayisisa angifika wangihlome emakhethenisi faka emakhethenisi senginami sengineroom kusho ukuthi lona esathenga mbede
Loneslo. Wena bonana kwesponchini. With the spoon. Pass lengubo bengivula ngeke ngikhathi ngiyibona. Yeah. Futhi manjalo Loneslo asengemphethe mathandisi. Bengibitha mathandisi yeah. Akuhlohle. Sengemphethe ngemphethe lo right yakho. Akuhlohle wakaka. Angihlohle wakaka. Sindoda. Le mina sithi sizocheck up asiyakwenza manje. Na umphethe in plan. Thatha umphethe faka lapha namsengemphethe. So ngathikathini. Sengaplanisa senginemphethe sengancane empetheni ya vele bezimcalile vele ngijula la okay mara ibe kukhuluma usendlini ngoba ngiyathi usiyaphethe yeah yodlala kumele ba yabona futhi lapho ngilekanze ngimitha mina nobatana siswazini base nempendulo kadani yeah ayintwana banisajona isikhathi manje ngoba ngathi mangihlangana naye sikusela grade ngajona naye grade 9 central ngaze ngaphuma ya ngathi basenye TVET college basala bajona ngihamba school bathi mntwana ebanayo she ngibeketheleni she naye ihlazo lakho yena ya uyalathi ihlazo lami nompendulo yabona mntwana ebantwana ngabo bangafungi boseswakhe seswakhe bavunza isithini ungene ngando bathi wena umncane okungithisa lo muntu nani mntwana bani ngibeketheleni big time so lapho sitole ngiyewena gamlini ya ngasho njalo bakusuka lapho mntwana banina mangekho busy cetha skele ubegrand uzongacetha isikele senginemphethe senginefriji senginekitchenisi mathandisa angishaye ngetingubo leti angishayela nge-2 plate sengiyibona ukuthi abeyena bathenga le-2 plate inema-oven yabona sengale-2 plate le-flat ngibeka yona le bengibheka ngayo le-element seyi-heat so le sengine-2 plate yami sathatha itinanyana ngole letafulanyana seyihleli 2 plate yami sengigrade sengiyacala nami lapho kushela wami sengivakashela nani nani okay pusha ngicetha skele solo ngidimela lapho-ke sekungenele bomemzima bomemphivi mhlongo baphunywa ama-trip eCentral anginamali bangibhadalela ekuseni ngelangakanje ngiyanyamalala akhuluma ezabathi ama-trip ngobhadalelwa ngibani ngiyanyamalala mina ngingena ebhasini njengemuloyozi inyama vele ngiloyoza bhuti inyama baswele bantu inyama batsakwe nani bhizi ngenyama bome ngibaseva inyama bafuna lutho libanzayo lambeni ngamasayetha yabona ngibhizi ngaloko bathi coka impahla lapha eCentral mhlanga ufake uniform nathayi ngithi impahla ukuthi ucoka shaya uniform nathayi on point nasetripini ngihamba ngifake uniform nathayi on point hlala ngayini kube ngiloko okay pusha ngicatha skile ngicatha skile ngambe nge-FT TVET town kwengcono lapho ngoba sekunabo NSFAS nani yakhona twini soluleka mfayini mara sinayo ucedzile skele akacedza iskele twini wayeke okay makusuka lapho ngambe ngiyele ku-TVET angigelageleze ngicedze ngibuye ngihlale ngithi ngaselo Spanish Bets ngambe ngibothayika ngithele bo-petrol cedze lapho ngasolele ukuthi so ibekelele nini skele skele angayeke ngaphusha ngacedza ya kwaphenda ama-subject ami solo ngihlala le kashop ngihlala kashoba phenda ama-subject makuphenda ama-subject sengibuka ukuthini angeke ngithi ngiyosupplement ama-subject engingawadi yabona imali ayisangeni kwaze ama-subject azaphenda kunesibasi uphakamisa kandla na yayibona sho ukuthi funa ngolungisa ngakhe 3 ma-subject akwatiwa ukuthi ungafeyilile kumbe kwendekile aphenda ayi singabuka ngala mina simo sami asifane nabanye ukuthi ukuthi ngilolungisa minyaka yami yayibona and ngalana ngicwila kakhulu yabona phela angeke ukuthi ku-high institution of sengisana amabombomu nama-snacks akusendeki eyi ngibuya lapho sengiyacala ngithi ngiyahasasina la twini naye sekamshubela twini kunenhlobela ngafuna ukukhutha umshubele le twini usitsone emntwana and ekumitheni kwakhe ngamtshela mina ilento icala nyana lo muntu lona udokumithi sinebantwana encumbi ngamati angijikele abe ngumuntu nje longafuni ukukhulumisa wena grade bani lapho uyelelile uyele kabani uyela grade 9 enzani angathi naye akasathi sizathu ayi amiza athi mamiza adala umntwana okay sohlala lapha ngiyekumbona umntwana ngimjabulele kube mnanzi kube ngiloko after lokho ayi soqala kujona futhi sohlukene nabo umntwana so ujwana i-out eThekwani South shothi bayagcina abantu bethu abantu bagcina shaya umuntu line linye aphume nje umuntu othenga ithaya bengiyena mina ngijabulela umntwana sister ngihlale nabo
sometimes angicele ngicance umuntu inhloko So khethe kwane. uhlala la ngamfayina so Ah. yeah maso laphana ashiyele umntwana ashiyele umuntu lamcela ngambambe line linye athi ngizothenga ithani lawuthe ifonile yasithi waziyambita hlaba iteksi gone uhamba nje lonke yo ushiyele umntwana She one line. shiye one line umuntu one line ufaka ikhoto uyavela umuntu akekho abuyavela umuntu akekho lo mntwana ngithi bathe umntwana sesiwakho umbona Akhohle. bangihlohlele yaba bathi umntwana sesiwakho umbona okay day one ngihambe naye buye nomadala ibuye ngithi abantu lapha emarumini bathi umntwana ngamreka ngeke cela mina nomadala ngifundisa naye Central bathi Nkarabo Methule ungitakule kakhulu nomadala shout out awu ngitakulile nomadala Shout out to ngicela Nkarabo la nge-situation athi yani ngiyasete kulona naye bana athi yani ngitshela sebenza la ngeChrist so athi ngikhulumise mkhulu akhulumise mkhulu wakhe athi ayikugrade Nkarabo utalele usuka la 16 Umuta le kamfayini nalo mntwana utale le khara khona twin. yeah Akade lo mntwana le. afike sithathe lo mntwana sibuye naye sizakubika Nkarabo sohlala lo mntwana hleli Nkarabo malanganyana Wena. mina Nawu lala khona lapha. sengilala lapha ngimi Nkarabo Lo mntwana. nalo mntwana Namkhulu. Twin solonya. twin solonya yo athi uyavela thola umntwana ngemthetho kutolanza umntwana ngendluzo umntwana wami ngacela umuntu ukuthi amthathe la ngimbeke khona ngilobe ngimthole khona aphinze futhi amshiye lo mntwana umuntu ngiyangisidi mina she amshiye lo mntwana bathi bangifonela ngithi mina anginamntwana bathi uthi umntwana sizwaka simfuna nginakarabo lapho bese sihlawuzi kakhulu nakarabo athi Karabo samzolanza lo mntwana simikise ekhaya kubo Khabule bani? yeah sambe zolanza umntwana simikise ekhaya kubo ekhaya kubo bamthathe umntwana every umntwana ekhaya kubo ayiyekele kujola lithi wena hamba ulanza umntwana The same day. Bangifonela ekhaya bathi sizokucela kuthatha umntwana athi mina ngisayingeni 3 days bangifonela sokushiya umntwana le Sizama. Kunekalani? njalo Mara okay nganibhelela mna sebakurescueile wena sojojola kamnanzi mnandi sebamnikete imikise ekhaya kubona senkinga wipe is angadi ngathi mina athi Karabo lalela bengikhuluma namkhulu mkhulu uthi sithathe umntwana soye affidavit police station sabe uzosha stembu social worker simnikise ekhaya kubo kahle clean thathe laba kubo Karabo mnene sile bafike basifake emotweni sithi police station ngende affidavit abhalwa ngini bale affidavit siye kuma social worker abashaya stembu abashaya stembu athi lo mawakhe abona njengoba sekwenzeke so sengisafe thathe umntwana amhambise ebush lo bani lo mntwana twin okay lo mama lomfana okay thathe umntwana ahambise ekhaya kubo ebush bambeke umntwana bathi kimi bangithathe bonkomba bathi umntwana ulama ufuna ukumbona umuntu lomlazi umbone ukuma umfuna ufuna ngathi lapho lo mntwana lo mntwana loyana bhuti wahamba anabo 6 months cela ngamhambisa khani bamthatha ngiyalo ngathi nabo 12 years mabamthatha lo mntwana ubetween yena thina etshola bhuti ulangwaceni ubhizi makusuka lapho thina protection order kimi athi mina ngikidnap umntwana mara nganayo ngikhipha le affidavit leyana nayi affidavit nanyali khona bhuti nanyali khona nje nathini nje mathi nemhlabathi hayi bhuti ngiyalikombela kakhulu athi protection order mina ukuthi protection order sengitshela ngomnye umngane wakhe basenginathi akangusa sinathi enda sizwakho lana ukuplanela lenye into nomnqulisi sizwakho lana ukuplanela lenye into lana usufuna ukubilisela lenye ibhomu leserious nathi ngamthatha hayi nathi na uhlala ukukhuluma manzaba yakhaya kalela ngizakhala uthi ngihleli ngoma 7 down bona ivini amaphoyisa babanye bafike indoda yamati noyangamati yini yaphoyisa wabo angitshela ngo-statement kulane bathi uthi uhlangane naye phakathi eShoprite wamshaya vele wena ngihlupha ujwayele umshaya unema-bruises ini akanama-bruises udziniwe ngithi mina okay akunankinga nezini yangibopha bafika ukucanda ngekho ngise-training yokugijima bangifonela ngathi mntu mangiya bathi lo ngifuna ukushaya isini kusasa beyeta nzambama bathi singadala ngathi abo 7 sonke beyeta vele bafike bangisayinisa bangifundisela lo mthetho ubala amamitha mangakungaki angasayina ngoba ngilowo cenza lapho saya kaBhokweni fika kaBhokweni abanalo sesolijaji likaBhokweni lobe assistant loya
yabona namagama lawo amtshela wona ngawathanda atshela twin ya wathi yabona umbhuti wakho protection order nokwendela wavela ngisebenza ngakho but into ngokutshela yona emndenini ngazongena iphoyisa liyamosha iphoyisa kude la lilungisa khona ngisho even ku relationship bantu abasanza nabo ngaze ukuthi iphoyisa emkhathini sekumoshelile athi yona ayivele mina vele ngingachubeka ngisho ukuthi ayenganile besibanga sibanga ukuthi ngizahambile esikolweni ayi bamgrant protection order ngilanga phambi sathatha khona ngathi ya ubuye nyalo ngokumitha nyalo amitha lo mntwana umfana nalo mfana usithe kwani lumunye lo mfana la indoda yebanu ngalapho hlaza hey bhuti mina lapho sengidrave taxi ungifonela ngisekhumbini yana ngitele buka lo mntwana omntana lenkomazi le bathi kuseshongwe hospital yana lana ngicela ukuthola umntwana ngikushongwe hospital umntwana ude nelithawula ude nengubo ude lo ufake le protection order wena mina lo ufake le protection order ngithi ngihlele ngidle hayi buke ama savings nyana hambe nginayo isikotela ngicumzela khona ku 5 rand so luhlala ka shop hayi lapho sengisuka ka shop sengicashe kube 6 yeah hayi ngikutotise lapho ngikhotsise ubandla nginawo sengithuma thawula sengele impahla nje ngasathi impahla deliviki talo ma newborn sengele pampers jumbo pack ema newborn sengena lo ma infake uma besinyana angamntwana leso sikhathi sengele lo ma infake nana ngambe umixen drive vele kusho lekhumbi beyitongikhosta ngaya kunyema ke makwa Matsiphi nenkosi nomnyema ke naye longasista kakhulu empilweni ufike kuye shout out to nenkosi ufike kuye wala sport 5 naye noma nabaningi bamadinga fonki inkosi ya ufike kuye ngiboleka imoto athi hayi wende kahle siphathisane kupetrol nami ngenkomazi ngihlobothana ngenkomazi vele le weekend bengihamba kusale hlangana kahle ya ngitsaya kunankingi qale kuhlobeni takhe endela kwenda suka lapha thi thatha imoto wahamba thatha imoto wahamba fike lena indoda kwenenjani ayichaze ilana 1 2 3 yaphetha fike sohlele isibedlela ukuthi ngeke bamkhiphe umntwana ngculo fike ngimnike bamgezisa bamgcoka-gcokise umntwana bamdlisa ama-infake adle umntwana athathe jike naye jike lapho nisala kuwe phela nithi mina siyelikazi athi next uyabo ngasala la nkomazi kabani angimati ngamnika 50 rand asifuna imali egibela ngathi malini wabaya khipha 50 rand ngamnika sengithokozela imali wena lo mntwana nyalo ngathi unabo 6 years Luya solo wahamba wale luya solo wahamba nanyalo sohlangana la yena uhlele enkomasona lo muntu akathola kahle lawo uthi kusenjalo ahambe siphambane abuye okay ngizothi nomntwana abantu omgcina ngisanzana naye lwanyalo ya athi eshendoda mnikanga ngikuthi ukuthi uma ngifika ngathola abantu bangavani funa ngibende bavani uthi mina waya konke amfonele hey uvakasha sikubona namsonzele phela ayasonzela ngaphandle kwenkingi hey nazinkingi upregnant njalo hayi ulenze protection order ulenze protection order elenze lo mntwana abantu lo sengimizizile njalo ayi ngicamba ukuthi lo miss nalo miss hayi lo ya-10 eliswane twin ya twin beyond eliswane no pregnant qamuke afike vela hayi na3 bantwana bantwana kusho na3 ngani usebhushi omunye uyawaya kumixela impahla nyanyalo so nalonke imixela impahla lonke imixela impahla lapho ngathi bayana 6 months ngala pregnant futhi pregnant lo wami okay fika lapho lo wami amnakekele ngomntwana athi lo wami icela kushaya umntwana jikela mandini yabuya shayile style sa one line yeah ekuseni ngabonani athi nya ngibuye ngopaka ikhumbi ngibuye solo next wangifonela mawasesendlini endoda sesiwakushiya umntwana nahamba ngabo 8 ekuseni gezelana wahamba hawu wambile hayi maybe utobuya ngabo sevele ngihambe ngopaka ikhumbi efonini akatholakala akabambi ifoni so uyanamba ngitshelise ya school akabambi hayi ba kanti ngala uzuka zomtshelela enye into lengaka utshele school yeah umtshela si way to get off ya akusho umtshela kamnanzi mara yedwa uyamlisa umtshela ukuthi ya lo muntu wakho lona angeke azabe nemntwana ngiyati mina ukuthi why angabi nemntwana wena nje kanti kasi awe kuthi pregnant awe umboni ukuthi pregnant bese umtshela ukuthi yena uyathi uzumiziswa ngibanani siswa ngene siyalo akithi ngeke azabe umiziswa
blackmail ya wena lo mntwana yabantu uzomthatha lo wakithi ngiyathi nje akanandani lo indalo ongayivali ayi inhloko ikhulu igazi lami lengane thola lesikona bendini yakhala fanele ngimthola umangelo awukhala ukukhulu yakakhala ngimthola umangelo uzalo kansizwa kunjani ngizingani mina ngujelile inzaba seyila ungitshela ukuthi wena ngeke uzibele mntwana yena wakuvala wathi kahle zona ngeke udala uyashaya twin ya shaya minyanya lo recent class ngizabhema nekubheka yes eyi ithi mina ile yami yakhe azingekutshela mina ngithwala inhloko lengane yar manje simlize bobo ngabo 9-10 ebusuku uso yawuthakile fika laphana chamana i-out yangala kamfayini kusho bajola bayekela benojola bayekela le-out seyitomcelela ukuthi icela ukuthi lo mntwana alale bahambe ngo-2 yabona amajinta yes befuna amaroti yawuthi funa kushisela kashiseli kahle mina ayi ngithi mina angeke sengifanele ukuthi bathi umntwana kusiwami ngithi mina angeke hambani naye hayi mthathele lo mntwana hambani naye bamthatha hayi le-out ithi hayi ngcono asala kusale 2 ya le-out ithi hayi akasala nake mntwana athi lo asithathe lo mntwana asambe umntwana makahle bamthathe umntwana kahambe waphuma njalo lapha erumini lapho till in 2000 mbanda umntwana mnyananga na 4 years usinde 3 years back makusuka lapho aphinze mawasesamletha futhi athi mhlawumbe sokuhlutile kananga umuntu kade ongidala inkinga nangu umuntu kade ongidala inkinga suke lapho a-actor ahamba ayobheka andishiye nomntwana futhi umntwana lapho kusho ukuthi bese sifuba sethi Pinar samnika 1 room usahlala kule 1 room after ahleli kule 1 room wahlala kule 1 room wabita ngumnyesheri webheka wathi nje urana amasalulu nje wathi hayi njengoba uhlela wena lutho buya la store 7 wena imali ahamba webheka lo mntwana kusho ukuthi wamixa ekuhlobeni daba kwakhe ngoba lo bantu vala ukuthi ushadile nemfana akamfuni ngiva njalo ngathi kusho ukuthi lo mntwana bamixa ngalabo nkomazi phela inkomazi abahlangana khona lo bani le nkomazi sebafuna certificate angithume ngicela uyelime ngihlala khona ePinar uzaza certificate emntwana ngikhuphuke ngiyelima ufika lena lethi nokupoza imali manje ungena njani lapha ngomakhifu lapha naye khona intwana lihlala lapha intwana mangifika sebayitsheli bayilayiteli mangifika nginike letinto ngehlina anginamali kupoza nami seneliswane ngimfona indoda ukuthi na certificate emntwana nethikithi aseclinic emntwana ekhona kunami umtshela ngithola nami but ngicela bathi 150 usethi not 50 rand usona sport emayelane ethini njalo athi okay ngifaka imali ayisilinze ukuthi umuntu afake imali umuntu angafaki imali umuntu uzochama nemaphoyisa before afika nemaphoyisa ngizona ngihlele erenkini lokuthi bengibuye enhlanzathi engiqhubekile ngiba ngiziniwe ngidlala ngefoni uthi sure yena ufika uyehemba nje eceleni uthi sure mina ngicabanga ukuthi umuntu ongakhuluma nami athi sure angingeni ngizoba yakho sure angithulile sure uthi me driver ndoda abakhulumi nami angithi okay kambani right vele mina naye kusawanyana ngoba sokuthela mina ngizoba ngivume kulanza izinto angikhiphe amali ngithume ngamtshela sendoda mina ngiliswana nami ngalana lingikhomba lenyini shoda kwasana yayibona wena lena mntwana kumixelena lelihlale songathi bakhipha 150 mara ngithume indoda yakho ayayini le angavakala athi hayi ngithi mina sente so kusasa sihlala la edrobheni sathi indoda yakho nophansi avuke kusasa ngangifonile gibele iteksi ayinkomazi le kulomntwana yena ashare le tinto la ngemuva after 3 days angifonele usenkomazi athi ya mina ngifuna kubulala umntwana wakhe nyalo uyagula akanamathikithi akanadifikiti yafana ne-foreign mina vele angisikahle umntwana wakhe kucala ngamkidnapper lo ngifuna kumbulala ngimbuze sendoda mara kahle hle ngisho ukuthi ngathatha imali yami lengaka ngani ukuthi badla temntwana ngithenga nema-infakeni nemajambo pheka amapambazi nginganamntwana ngibile kahle nje mara ayi athi mfati ayidrobha nomuntu uyahlanga enhloko ngigcoba nithi uma ngicatha kumdrobha bekuyi-Saturday Monday ngidle lapha erenkini bangibita empopweni
so zile office uma uthi office na umuntu uhleli bese incwadi zasemaphoyiseni ngiyafuna mina ngikhombele isibhamu okay fine ngisibhamu uyakwazi uzinisibhamu fine nimkhombele isibhamu ngikaye kumangala police station bathi akacale lekile ayingihluleke ukuthi ibamba ngihluthuke igazi lami angamshaya hluthuka vele siyamphutuma bangivini yayibona ngamtshela ukuthi mina ngizongibela lo certificate lokuthatha ngibisele le ngithole khona ngiyini lento okwendela yona uthi landzela ngithi ngiyakuthatha ngimikisa ukuthi mawusesayekela lena wayambisi sathi nganokushare ngine office bachenza hayi ndomfonela ushiya inamba yakhe ndomfonela betulathi bathi lapha erenkini angeke into sikuthumela ngoba siyakubona ngathi awusikali stop manje sesifikile sitokufonela uTilo difike Tilo bamfonela thumele lo munye umuntu ePlants bamnikete lo muntu ngilavele mina esagcina khona ukukhuluma amblocker everywhere kwabangilo asivale my brother ngifuna advise abantu abaningi kakhulu labanenkinga lonayo le about ma social work and everything labangana knowledge kakhulu because baningi balabangana knowledge baningi kakhulu nekubeva nami laba bakhuluma phansi baningi angeke interfere ngoba bakhuluma nami baningi kakhulu abangana knowledge nami self anginayo knowledge ngaleyo ndlela and then into leyo ubalayo ukuthi yena sesiwakho ubakile wafuna ukumthengisa umuntu wegolf khona labanye into angengibala ukuthi kuphi yabo ma social worker ngajwayelana umuntu omntana khona ngiyadate nale one wakhona uma ke bathi bekufika abantu vele lapha endlini bethi kuba shaya abantwana ngekawuzi kuqiniso lelo mina ngakubona waqala wangitshela twin by the time esikahle uyasetha ingcondo yakhe waqala wangitshela vele lento ngayiblocker but ngingathi ukuthi mhlawumbe wangitshela seyendekile or before yendeke I understand but on that day wangitshela sayiblocker ngilapha waqala khona kubathenze so kazi lami ngothi mina kubantwana labane imcondo ukuthi masocial work ane stay easy ane hotel but ayikho lento le kazi lami social work alisebenzi ngawo wedwana and ama-social work enze stories bantwana kunema-child welfare uma uselizwane unjani njani bakiza kuma-child welfare ma-child welfare anema-age limit kuthi mntwana lo ngaka sana ndzawo yakhe that is whereby sebakukhipha bakisa emakhaya babo la maybe ukuthi umuntu ufakele order ukuthi requestile cancel order or request angathi usingayibita ngithi so bakuthatha bakisa khona and akusibo bonke abantwana laba abanale inhlahla sima bafika emakhaya bani kubamnandi akusibo bonke kazi lapho kuyabuya kazi lapho angeke uhlale ekhaya umuntu ufuna imali udesperate angeke azakuphatha kahle ngoba kwawena uthi ufuna more money umkhosta more money ufuna kudliwa bamnike maybe 1.5 ngathi yasabathola manje by the time 1.5 so mana 200 3,000 gona those days ngathi yasabathola before 2010 I'm sure it was before 2010 so advice yami ngithi mina ngikubeva nje labanye abantwana hey ma social worker ndo yangibise ma social worker umsebenzi wabo muhle bawenza kazi la ma social worker umsebenzi angeke ngibaceke but lenzayo labe ukudeliver kiyo ayish ngawufike kube likhona ngilakufike yonke into itshintshe khona some of the kids labambiza ama-social worker bagcina bamaphara hayi ngoba bathanza or hayi ngoba ngathini bayijabulela le mpilo kuphila emgwaqeni because of simo akusibo bonke abantu banekubeketela njengami and le nto yalimatana kazi lami engcondweni yafithana yafithana wena yini kwente ukuthi ungagcina ufika kuma-drugs usuba lihumbo i-support kazi lami i-support ngoba from primary bekuna thishela Zulu olujabulelani Zulu naye bekunomunye beyangisela impahla ama-t-shirt amabholo even i-matric dance yami yaka-grade 7 ngabhadalelwa ngithishela Zulu usaphila ukhona ngiyalo ufundisa eduni esikolweni ebinari yangale kamashiro ifewe lami ya-grade 7 nguye impahla abambisene nami emzabethe banami empatricia nami emlobisi ngibo labo memlabo nami emlindiwe ngamkhohlwa ngibo laba bamekha sure ukuthi ngiyaya kufewele yami ya-grade 7 so central kwaba ngipro kwaba ngi-EP Mhlongo kwaba ngi-MPV nami-MTs kwaba ngibo labo memlabo labayenda ukuthi nami ngingathende bo-matric dance nani ngoba
angathi kumbe ibhadi kumbe inhlanhla sibakhona ukungisporta bangibide bahlale nami phansi isikhuluma ngangafihli nami simo lengibone naso so ngicabanga ukuthi ngingasho ukuthi ngiyo into lengenza ukuthi ngigcine ngingakafiki ngama-drugs nabe beyangekho labantu abamhlanje ngoba sikhuluma angicabangi vele ngoba bese ngidivapile vele esikoleni ngithi isikole ngiyashiya ngoba benginema-responsibility amaningi. So ufuna kuthini kutholakele if mhlawumbe ngafika kuye ngibekisa hey gazi lami ngibona uma ngabe ukuthi le video ayibona tholakele lo akwenda kimi ayi gazi lami ngeke kuphele enhlitweni yami noma ngimbone Shoprite kuhlangana siyahlangana ngihlangane naye hayi kanti ngingakubingelelani angiyahluleka nokubingelela ngiva ngazi ukuthi angakwena njalo sengikaka ngoba angakayitholi jazi kumconference ukuthi ngihlale naye phansi angichazele ukuthi why yini lebeyangizonde yona kangaka beyangizondela you understand angakayitholi ngabe kane problem ngani ngiyatshela mama ukuthi mama angibafundile labantu simple simple kasla dan litile kwayinisa kula le torture ngiyanika yona abona nanyalo ngiyafisa mhlawumbe ukuthi ngingeva i-explanation yakhe ukuthi mhlawumbe yini beyimenda ukuthi angicilade ngale ndlela leyo yangihluphetha ngayo. You understand? And it's a pity ukuthi angeke ngize ngithi ngekhaya kubo ngomconference singabangisana mzimba kakhulu, understand? Ngoba nanyalo noma ngimbona kuvuka lenye into lalile ngingayadi, understand? Ngize lenye langa sometimes ngifisa ukuthi ngathanga ngibingelela ngikho khona ukuthi ngibhamuke kahle. So unfortunately noma ngihlangana naye uvela kuhlaka yona bhekile. So between yini ungafisa ukusho if ngafika kuyo into lengafisa ukuyisho uma ngabe kwenteka ifika kuthini ukuthi nona sekakhulu engqondweni kuledi manje njengoba isikolo sakuhlula unomsebenzi udanje ucela abantu usuzame ukucikelela kuloko uyekele nje thola zonke ziyathola but iba naloyo muntu ethola naye lo wathiwa ubhema netshwala ngeke kwendeke next ngiyasoso ubhema hayi nyalo ngiva bambala inkomazi angimathi ukuthi ngathula so ngilawo amagama lengafuna ukumnika wona ngoba angisho ukuthi mina sengiphumelele empilweni ngisengaphumelele empilweni but senginayo indzawo yami. Onyalo so la uhlala khona. Yeah, ngihlala khona lapha eMartiti. Ka myself. Bese Martiti wena, ngakuyi Martiti noma ngise Martiti. La kulitandile la ngendasi. Oh, ngale ndasi. Yeah, ngale makhelwa noSibeke. Oh, okay. Yeah, no shala. Kazi lami yeah. Yeah. No, I know stuff nasele part 2 ngina. Like I'm so shocked le story umtshela Tony. Yabona umuntu ungambona hamba ramgwaqeni tsana konke grand anini. Kukhona kazana. Yakukhona. Mina ngibona ngemarathon sibe sonke ibhoreni. Ibhoreni nani yeah. But yabona if ubona umuntu from a distance. That is why ngithi mina umuntu unathuma amaphathi. Kunalelo mbonako lesatini estradini. Sekunalesithombe sesithume la ayedwane khona apis khona. Yeah, that's true. So kazi lami kungilowo njengoba besolo ngi-invite ngathi ngabo 6 months solo ngicela buka bengazi ukuthi ngithola story sithusa so ngicabanga nje story letinye nje letingalenye indlela kazi lami mina ngibambile nzima yami ngibambile nzima that's why nje kokucala usinoma ngibida bengisafuna ukuhlela ukuthi kahle yini sokukhuluma ngayo manje no ngacabanga ukuthi hayi man athi ngiyoshare story sami ebantwini, understand? Laba yeah, I understand. Ngiyoshare story sami ebantwini mhlambe nawo lokho ngangihila lapho nalapho mhlambe ngidlulise into ngoba ngakusilula kazi lami. Akusilula ngiunderstand. Ngiyakufaka lecathulweni takho. Kusikole sesivala lapha endlini uthi kuma kwasesi. Ngivuza ukuthi makasesi. Yeah, ngimakwasesi lana ngumuntu ukuthi wangilethela mphefumulo emhlabeni wokucala noma ngabe sengikwendile kwami lengikwendile but ngale manje ngibeketelele kazi lami ngibene amaphutha lamaningi kakhulu kuye wachubeka wangibeketelela so jayile taphelele manje buti no ngaba nemadlana ngathi ngiyolobola ngathi kimeshi kupointless ukuthi uyolobola uhlale erumini yabona ekhaya bangikhapha kuphi so uthatha le mali uthi nangilobola ngayo wakhe kusibo bonke lokho abathola inyalo sifuna ukucokelela uyovela inyalo ufuna ukucokelela vele ufuna umshaye vele livakale inyalo ngoba bokutshesa so kuningi vele nangibukile ukuthi nasibona ukuthi time alikhona liyaphila mlomzala kude lokubi lengamthwesa bona kude liqala siyakhuluma even ayitolo ngikhuluma naye siyakhuluma namadala kude lengamthwesa kona ngoba naye waphoxwa ngolwimi and akusimbi lo ayifisa ngisini kude licala la support khona noma ngamfona nje madala ngifuna 500 mana ayidongi between nakhona isupport khona ayikho ngoba abavani sila sikhona khona ngenza bayatwina kwaba iplan yatwina abavani ka
and the time akanankinga na twin Yeah. inkinga na time mara mawubuka yini inkinga yakhe twin because vele bathi twin leli-1 ngathi liba nenkinga kunaleli twin ufuna phat Mm. akafuni kuphathwa Oh. ufuna kuphatha Okay. nami sibanga ukuthi unaloku sesimathwini Mm. afune kungendisi Mm. angeke ungikhuthuza kimi ungikhuthuza kimi Eish. angeke ngikhuthula letshwana angilali letshwana Eish, yeah. you understand so ingathina angafunza kudehlisa Mm. alale and angalaleli kundlula alalele kuvisisa Kahle kahle. into nasekhaya ngiyamuyima ngisele naye Yeah. yeah nanyalo utokhula utoba right Kahle kahle. yeah lethi ngoba kukhula kwenda kufana No, ngiyabonga my brother. Usakhuluma ukugcina sithi ivala uthi nyalo usukile eTexini uCity Park. yeah ngiyangishaya ka City Park. But you wish bofisa code 14 because it's code 14. ngikho 14 yeah ilona ngibuye trucking nazo mithi kanile Oh, you are trucking. yeah ngishaya trucking ngishaya from Newcastle to Durban Piet to Before you taxi number again. mangisuke renkini before ngiya City Park Oh, so my what happened? yafa le lori bangayilungisi till today Mm. ayikalungiswa umhleli so ngiyacommunicate namajita bathi asolo yena But umsebenzi usabawunikela umunye. umsebenzi lo uyalo baba echubeka lo baba unemalori Oh. so abengasiyi-1 Okay. kwafanele bengihamba ngayo Oh, okay. ya so angayilungi so noma ngimfonela ama-calls ami angawabambi angathi kumbe nakuthi mhlawumbe ngane abe nokuthi yabulawa ngimi kumbe njani Oh, angazi. yeah, Yeah, so ngicabanga njalo mina. Khona yeah. Yeah. Eish. Yeah, no, shout out. Lo busy ngama-track une code 14 mfowethu la. Ufuna uyigijimise ngoba irana yena. No, shout out my brother. Thanks, No, thanks a lot for it. ngiyabonga kazi lami Hey, uhile ube sharp. akuleka sengichazimekile sengiright Kahle kahle. yeah Thola ke le sitomthola.